Aikari a mwena wa Meru manakorwo magĩikia mateta mao nĩ ũndũ wa mĩgũnda yao gũthũkangio nĩ njogu, no rĩu Mundurume umwe arahonokire gikuu ciarera thutha wa gutharikirwo nĩ njogu ithatu. Jotham Baariu wa ukuru wa miaka mirongo na itatu kuuma ituura ria Ndunyuruma Kithima kaunti-ini ya Meru aguraritio maguru na githuri ta uria aratariria ri thibitari-ini uyu wa Isiolo. Ikapiga duru nikatoroka. Sasa mwingine alienda pande yake na mimi nikaenda pande yangu. Sasa wakati nilienda pande yangu isikanifuata. Hata nikaruka fence mahali nikaanguka. Mara ya kwanza zikakuja zikanipita. Sasa wakati sinilipita zikajua sijapita. Sasa nilikuwa nalala hapo tu na siona hapo mbele yangu tu kidogo. Baariu ni atariirie uria ageretie gwithara riria aiguire mukinyo wa njogu icio ari mugunda-ini gwake. Sijatoka huko na nguo. So najua imenisukuma zaidi ya 10 meters. Kinisukuma tu nikiwa chini. Sasa ilikuwa inajaribu kunishota na kwa chini ikashindwa. Paul Mureira ni munini wa cibu kuuma Kithima akiuga kwa ihinda rĩa miaka mingi aikari a mwena ucio manakorwo magiteta ni njogu kumakora mĩciĩ-inĩ yao. Ama mtu chakula yake ikiwa imelipiwa, mtu angeweka angehatarisha maisha yake, pengine kwenda kulinda shamba kwa mnyama ambaye ni hatari kama ndovu. Na kwa familia ya huyu mtu sasa ni kama itakuwa na gharama nyingi. Riu Mureira ni oritie ruhonge rwa KWS gwika mituki kuriha aikari a mwena ucio kuona mathiaga hathara nene riria migunda yao yathukangio na oho marihe muthuri uyu kuona riu gutiri undu angihota kwikira. Maana alikuwa nyuma yangu, niliona alikuwa nyuma yangu. Nikatoroka nikamwacha kwa baba kwa sababu alikuwa mbali sana, hata alitoka kwa shamba. Sasa ile naye alikuja nikasikia njoku ile imelia. Baariu niwe mundu wa mbere gukorwo agitharikirwo ni njogu mwena ucio. Ngiribotera Kameme TV mohoro gitau ni njitagwo Wangui wa Muiruri.